India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Jan barok kibriu kiwat ya ke jakare ban yada ya ladi nakani ke Thma tingkap jong ke border Ukraine. Ha ke wei ke khana ya ke belatip ba wei kena Samla na Kerela ha ke Jingieid Thma ba jong ke Russia bat ke Ukraine. Uniu Samla ula Shoh Jingieid bat ke wei ke Kynthei na Romania. Na lor kani ula terwaru ya ka bakan long ke kurim ke jong u. Ula sak marjan bat kani ke Kynthei lalais ni Hadien ba ulami no ni Ukraine. Kat kum kilat pathai khobor. Uniu Samla ulami na hostel ban peteng ke Jingieid inti ke jong u. Hadien ba uladap yadling ba na ke Romanian border na halemu ula shim da karel shabuchares. Hadien ula sa hakashnang bamarjan jong ke vizu resti haba ke Indian Embassy ke labu kirpang na ke benta kinong India ki bemi na Ukraine lem da ke jingerap jong kinong shnong bat ki NGO. Hadien ke jingsa jong u ka belalong laisngi hadien ba ulami no na Ukraine. Uniu Samla ublatip kerteng kum uvignesh ulaya kendo bat ke Kynthei na Romania ka belatip kerteng kum ka Simona. Haba baro ki trang lanu kin poisok poisan shalayeng. Uvignesh ula Shoh Jingieid ya ke Simona. Ya ke ba omsyam lala bantip ya ke jubab jongka halor ke jing terwa jong u. Ya ke ni latip lingba ke wei ke journalist lem bat uvikas bahaudri. Ya ke bela penlat ha ke Twitter ban yathu halor ke ni ke khana. Ke Thma ke la penteli ya kini ki shujur. Uvignesh ula puli hai Ukraine. Ula sak marjan bat ke yeng jong ke ni ke Kynthei. Unsa wan pai pat she India hadien ke jing terwa shong kurim ke jong u. Ha ke ba ke ni ke Kynthei kala pha ap shwa bakan perkhat shwa bakan shim ya ka rai jong ka.